Saya minum Elmen Advance Group, tinggi protein dengan HMB untuk cegah penyusutan otot. Dia punya pemain-pemain secara individu, punya 2-3 pemain yang bagus, dan saya pikir kita punya pengalaman di AFF kemarin menghadapi mereka, dan apalagi mereka juga ada pergantian pelatih kalau nggak salah, bukan pergantian, ada penambahan pelatih mendampingi pelatih yang lama. So know that they have a training camp in Bali, played some matches, and they also, if you see them play today against Yemen, I think they improved their style and they know how we play. So we have to analyze them tomorrow, and I think again it will be a good match, tough match. So yeah, we go to Timor-Leste and we hope to get another 3 points, and then after we go to Yemen to hope to top of the group. Usai takluk dengan Yaman 1-3 pada laga Rabu sore, kini Timor-Leste wajib mengantisipasi permainan skuad Indonesia pada 27 September. Seluruh persiapan dilakukan dengan matang oleh pelatih Timor-Leste Gopal Krishnan Ramasamy. Salah satunya memboyong satu pemain keturunan berdarah Australia, Thiago William Tresley, yang juga bermain untuk St. George FC di Australia. Timor-Leste tak ingin lengah, mengingat pada 2 edisi kualifikasi Piala Asia U24 tahun silam, Timor-Leste takluk dengan Indonesia 1-3 saat Fahri Husaini menjadi nahkoda tim Merah Putih. Disusul kualifikasi Piala Asia U19 2018, Indonesia menang 5-0.